Hey, what's up guys? Welcome back to my channel Iqbal Solki Beatrik Music Production guys. Alhamdulillah hari ini malam ini kita baru beres record buat cover di kediaman Kiki Goler. Wah, ini di kediaman Kiki Goler. Nah, kebetulan hari ini kita bersama ada Bapak Edi Kusna guys, dia artis ya, artis Parahyangan juga bersama Neng Pareda Viola guys. Gak lupa ada arrangers kita dari Sandi Bangplak guys. Nah itu dia guys, ini cuplikan. Alhamdulillah udah beres. Pokoknya jangan lupa nanti tunggu hasilnya, like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa Pak Edi Kusna channelnya boleh? Iya. Langsung aja. Assalamualaikum. Oke, channelnya boleh? Farida Viola Official Ada channelnya, silakan nggak Kiki apa-apa. Goler. Bersama Sandi Bangplak. Cakep. Nah jangan lupa teman-teman ya, like, comment, and subscribe, share pokoknya ya. Kalau ngaku warga Bandung jangan lupa subscribe ya. Thank you guys, see you tomorrow, bye bye. Tukang soda nih.